Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mulundi ogwa watu akoma nga tulukusoma ku al-muassasat at-tarbawiyya al-ijtimaiya ebitongole ebiteekateeka omuntu byetuteekeera okutaako eno eisira wetubanga tulikuteekateeka abantu baife baba ab'omugaso. Bw'obanga oli nikyogeyalire ku bino omwana we ajja kubula omugaso mu nsi. Twasookera ku kitongole ekisookera ddala okurisivinga omwana nga yakaida ku nsi ni almanzil oba albait au al-usra amaka nagarisivinga omuntu mama ni baba mwazaala omwana yafuuka memba mukika eyo twageta nasale bedi yeteekerateekera akati kano akajja okulabika naaba kakuze kagase abantu abandi bekanawangala nabo. Bwe twavaawo twakoba nti omwana bw'amala okuva mu myaka egy'obuto ng'akuzeemu tumusindikira ekitongole ekindi kitwayita al-madrasa eisomero. Twakoba nti abazaire mulina okufaayo ino okuboneka nti bw'oba olonda eisomero gy'oli kutwala omwana, londa eisomero eryo eritaasangule bewata mu mwana ono ebirungi wabula nga lijja kwongerezaaku. Awo n'abakoba nti abazaire bakolerawo ensobi, bw'abali kulonda eisomero alonda bulonde tiyefiirayo oba isomero ki kyobubona nti abantu abandi oyagana nga omwana wamutwala mu isomero nga ni Musa yatuuka ebaka niwe Moses erya Musa tirisoundinga bulungi yafuuka Moses. Tulina eyo omwami eyazaalibwa nga ni Sulaiman yafa nga ni Stanley. Essomero neryamukyusa yabanga obusiraamu totali yabuviira mu irala. N'olwekyo wegendeeza ekitongole kyebeeta essomero. Ekitongole ekyokusatu duuru al-ibada. Ku saidi yeffe ng'abasiraamu tukoba nti al-masjid duuru al-ibada nenagide amayumba ge basinzizaamu amasinzizo. Abasiraamu esinzizo lyetwidi era nga neeri esinza Allah omutuufu huwa al-masjid n'omusigiti. N'olwekyo omuzaire kyenenda okukobera nti omwana bw'abanga wakola omulimu gwe obulungi wamulondera n'essomero nga irungi nga lyayongereza ku ebyo wamutaamu, please muteemu omwoyo ogwenda omusigiti, musindike ku musigiti. Enaku dino abaana baife bonooneike, abaana bali kutaayaaya lwakuba nti basiiba mu mibanda n'omuzaire yasiima nga ekyo n'omwana kyamusiimira okuba nga aba ajeemu. Abaana bajja mu bibanda byakubona mipiira, abaana bajja mu bisaawe, aye nga omuzaire mwene akobe takomawa ku mwana we nti omusigiti guli wali kumpi gyosaaleku. Aye nga amukoba ati mujeeba naimwe mu kisaawe muzaane, mujeeba naimwe mu kibanda, mujje mbona omupiira mu kibanda. Wasindika omwana nga yogyo omusindiike. Ekibanda tikibangaku mu asati tarbiya al-ijtimaiya, tikibangaku mu bitongole biteekateeka muntu bulungi. Omuntu yakoba ati ekibanda kidateekateeka omuntu obulungi, ekibanda kikyusawo ebyo biwataamu kyamwonoona. N'olwensonga eyo abazaire twege, omwana bw'abanga aize waka, abaana balira mu luwuumula baba waka, abaana batayaaya batya nga omusigiti guli awo. Yeta imaamu omukobo oti buno abaana bano baana ba kyalo kino baana bange ndikwenda baide ngeri basaale obatayidde onkobere. Abaana babe nga mu lutabitina bimasigiti emusigiti nga negiri kubakuuma basobole okuba abaana b'omugaso. Aye mwe munaatola abaana ne mubalekera okuba nga bajja mu bibanda bajja mu bisaawe bya mupiira, abaana bajja kubula omulamwa. N'olwensonga eyo al-masjid muassasa kabira min muassasati tarbiya al-ijtimaiya. N'abalina emisigiti ba imaamu tuli kubasaba muteere abantu pulogulaamu edijja okwongera okubagasa mu community. Aye omusigiti gwabaawo niwe imaamu ogwigala bwigala ekyalo ekiriku abaana, omusigiti gwaigala ebibanda byaigulwa akulira ekibanda yafuna omwoyo ogwigulya abaana ekibanda buli lunaku kiigulwa kyokka omusigiti nga mwigale paka lwakutaano. Abaana bajala lwakutaano lwonka n'olusi tibagiirayo irala. Ensobi eddo ba imaamu mu bintu Allah byajja okutubuuza erimu. Allah ajja kutubuuza ku bantu byakugemya wabakolera ki. Olina okubateerawo pologulaamu ed'okubasomesa mu holiday abaana bawummwire. Omuassasa ogundi muassasati tarbiya al-ilam media, tuli kusaba abantu abalina media, abakozesa media, abalina TV, abalina radio, leero twalidde wa social media, mutegeere nti abantu abawuliriza ebintu ebyo n'ababibona ba mitendera gya ndawulo.
ayi mulinga imwe abafa ku bantu just abenda kubasanusa mu mbeera eyindi yokuba kunamira yokuba wemula wesanga nga mbutufu omuntu tafuirayo kutegeera TV mu bwire ki walina okuteeka ku programu eno bwire ki walina okuteeka ku programu eti abaana bava mu luwummula abantu abalina ama-TV tulikubakubirizza nti mu luwummula mutegeere nga nti abaana okuva ku ssaawa 3 baba bazuuse bali ku TV babateere kuko programu d'abaana programu edibegeresa ediini edibegeresa empisa ayo omuntu wataaka ku TV wayagana abaana nga bataire ku TV amazima gende programu ngeri kusobola kutyama awo na mwana ne mugibona programu nga esaana oluusi kubayo bwire bwo butawerala ku TV n'olwekyo media twegendereza eno media ate ekizibu kyerina nti yo ejja buli wamu omwana bwali mu kisenge oba agire mu nimiro oba agirewa ejja kumwagaanayo n'ekimu ku bintu ebyamaani wahiya sultu arabia eringa ni fourth arm ng'otoire ku judiciary ni justice ni executive kwegamba legislature kyani judiciary ni executive oiza ku media so media tulina okugegendereza ino abazaire mwegendereza ino mwana wali kubona kiwaka ali kuwuliriza ki mwabagulira iPad obaga amasimu ayi timwetegereza biki bali kubona ku masimu ago bijja kubonoona then kyenendo okusembyayo jamaatul rifaq mulimu ku bintu ebyono ina abaana ng'ate bisobola okubategeeza singa abazaire tufiireyo ni group omwana yo gyatambula nayo niba ni mikwano gy'abaana bo lwaki tefaayo kutegeera Amina awaya naani mukwano gwe obanga omutegeere tiri kumutegeera nti n'oyo wakomaawo ayitegeera empisa de abantu abandi abona omwana ali kutambula n'akandi kali n'enviiri nange ayi tafiireyo akati oyo ni mukwano gwo okay tegeera mukwano gwe ate takuma kumutegeera butegeere mutegeerera irala empisa de era bw'abanga nga wampisambye mwana mulabule mukoti awo yemuleke funa omukwano ogundi muyambe kumukola emikwano eginamugasa aye abazaire tutufaayo abaana baba n'emikwano nga tesugidi oluusi omwana yakyusa empisa aye nga gitoyere ku mukwano gwe mwegendereza ebitongole ebyo embakobeire ebyo nebiteekateeka omuntu famire gyava esomero mwasomera esinzizo gyasinziza media kikyabona ku TV biki byasoma mu mpapula d'amawulire ni gundi omugulye magazines olina odetegereza then mwetegereza ino emikwano ebyebitaano tunaaba tubifiireku tujja kufulumya omuntu ow'omugaso mu nsi era nga yegasa ye mwene yagasa abamuzaala yagasa n'abantu bawangala nabo bebaziza okumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.